ye nyumni pape yasida nyumni o sheye nasi nyumni inyamiye ya ye nyumni ya yeda wase ebeneze yeda wase yada wasi ebeneze yada wasi ebeneze yada wasi apa yada wasi ebeneze eti esa yada wasi esa yada Wamadia Jimmy Moa, and say yes, I was you. Say yes, I Peku Freak, I say, say yes, I Yada was you. On your Santina, Yada was you. Eti yadawa ase yadia yeyiwa yada minyamie esa yada yadawa sio esa yada and you nyamka Asafuye Asafu Yewa Ono na wama ya humi o Eni onyamka nidi Asafuye Minyami Asafu Yewa Enasika nidi Asafuye Asafu Yewa Eti we asafu Yewa Oh We are duma Kumana na kupo Awe radio To me Oh Eyawo dia Okase epu anepu To me Eyawo to me by now with the Cassia. Ha, on one year. Oh, you to me by now with the Cassia. Ama, I live for ya. I did that feature. One more bad fear. What you show? What would need so? And why in a Sadia? Papa say I didn't want yes, you. Oh, Eti to me by now with the casa. Oh, when you to me by now with the casa. Money only be any beer. I did a feature. One more bad fear. I left one so. One more yalesa. Mira. Some dream one mate. Say I didn't want yes, you. Ya didn't want yes, hey. Say I didn't want yes, eti ebekoso ya somoda. Say I didn't want yes, you. Oh, you better not yes. Ya didn't want yes, you. Obra. Say I didn't want yes, you. Ya didn't want yes, ya didn't want yes, you. Say I didn't want yes, you. Oh, if you say I'm coming so many wine, now some me to them want to me. Hey, now me didn't want dance ba. Yeah, actually we see. Hey, then so I did here. Adia, no. Chadia say no. Oh, I know I am a seer. Of an hour in here. What do you show? Shady baby to say anymore. Shady radia, hey, Sadia, way be a year.
Oye bia ye. Ye. Anka wo de akobisa manse. Asuna busia bia aye free mu. Ebrade ado marakwa. Aye. Anka kobisa yase. Ebusia bia na ye free mu. Ebrade ado marakwa. Aye. Anka wo de kobisa yase. Ekwe bia na deso. Ebrade ado marakwa. Eti wine cry ne me. Na wodo mi say. Say again, ya de new bambo ewa. Ya de yentu mi ti asida. Hey. Wo ne me. Me bo wa fo. Gro ne wo. Erade nana nyamie. This is why cry me. Now what do me say? Obakisi say again the bambo wa. Yeah, yet to me tia seda. Oh neme. Ebo afo. Oh ni wo. Evladie. Nana nyamie. Papa nyumbi da makuma so. Ye di obonsam, pe di okwa, ye ni etuo. Ye ni ejambia. Ye ni obonsam, pe di okwa, ye ni etuo. I love it. Ye ni ejai. Enti ajo nyamie. Wala bra. Ekoma ye. Ajo nyamie. Wala bra. Ekoma. Okufu ho ye yenko. Ye di obonsam. Be di okwa ye di etuo. Ye di ejanja. Ye di obonsam. Be di okwa ye di etuo. Ye di ejan. Ajo nyamie. Wala bra, bekuma ye. Ye, ejonya ye. Wala bra. Wala bra, bekuma ye. Efisa wuso mi mo. Ayawana wuso mi mo. Mira, Papa wuso mi mo. Ayawana wuso mi mo. Daddy, sawa so mi mo. Obre, anka me yede. Sawa so ye mo. Papa wuso ye mo. Ayawana wuso ye mo. Wuso ye mo. Ayawana wudi echi. Daddy, sawa so ye mo. Anka ye be ye den. Sawa so ye mo. Anka ye wo. Sawa so ye mo. Yeah. Anka ye be ye den. Sawa so ye mo. Anka. Hey. Anka be ye den. Anka me de be fine. Anka me si den. Asabu di anka ye ni den yo. Nesu sanye wa uradia. Okanye hoda na. Sanye wa uradia. Madam Gina say sanye wa uradia. Hey, okanye hoda. Yeah.
dia. Anka ye be ye den. Ya be ye den ni. Anka ye de be fa hin. Ya be ko hin ni. Anka ye be si den. Ya be ye den ni. Asem we di anka ye ni den yo. Ahenkan nyame e. Ayewa uladia. Mami asante nyame we na do. Okaya muda. Yeah. Ayewa uladia. Sayawa uladia. Jesus my God. Okaya muda. Sayawa uladia. Mami nka wasembi. Ti aso mami nka wasembi. Mami nka wasembi. Ti aso papa bi no nya 78 years. Na papa no yare ye ana kwa asupiti. Ana doctor can tell me say what the oxygen be seen so for 24 hours. For 24 hours. Me pa cha wuti e dia. Obi ntie me pa. Papa no nya 78 years yo. Ana kwa hospital. Okay. Ana doctor say baby adro no ne homie no esua. Okay. Enti what the homie be seen so for 24 hours. Okay. Na sa homie no de be seen so no. Obaje no $50,000. $50,000. Enye sika ketua. Okay. Ana papa ne say ehwa na papa ne say wate. Nemo papa ne si ni dress no ahase esu. Oh. Ana doctor ni bisa ne say adan wunye sika nana. Adan. Ana papa ne ka kira ne say enye sika problem o. Nemo medi 78 years. Okay. Nyankopon wanye me mframa sika bia. Medi 78 years. Aduani amadi nante amanante. Nyankopon anye me sika 1 hour. Ewo homia me homie na 24 hours ya me ba bedi wo hai homia kakra wodi simiswe sika mo jimini ano na ama me wura ho na sanka Nyankopon se 78 years ya made 1 hour bia o jimi sika na anka me ya dan ana wi awoti ase a awurade dia famo awurade de achem adenti na wonfa sema ba konka se awurade meda wase ahomie awurade Nyankopon de achawo obi te hospital dem sesia ya the oxygen asine so for 1 hour ya se won tua be 500 cedis me pa just to me no mi anu aka be den tiazo papa sa ayame na to me ne wo aka be kwa he papa ehwa na doctor ne so sha se osu doctor ne say hey papa what come asam sanka me so anka me yeden because matena se aye hospital adwuma Doctor Juma ma ya nyagro homia me homia awurade mo midinka sa doctor betua 1 cedida papa wa ma me yura honna and na wie ma me for 1 minute na da awurade ase wate for 1 second na peda awurade for 30 minutes sorry awurade sanya awurade a aka ba ya den awurade sanya awurade anka ba ko he sanya awurade anka ba fa he minia wodi me Jesus sanya awurade Abia sanya awurade sanya awurade sanya awurade no de me no mienu ya chia ha sanya awurade Sami kumi wa Anka mayami wo Abia tonyo mi bi wate ha Sami wa Jesus Anka mayami wo Danso sana ni mkwasi ene chino Ikunim ni ebi wa ho mame Au Sana ni mkwasi ene chino Jesus Au Sana ni mkwasi ene chino Au Ikunim ni ebi wa ho mame Ni mkwasi ene chino Osiebo Sumina swadi enie Mina radia ye miseya Asida ye wodia Jesus ye ebo Sumina swadi enie Mina radia ye miseya Sami kumi wa my God Anka mayami wo
Say yes, say you Anka menu mi wo. Shana nim go ase na chino. Ye dia bi wo mami o. Many mi dia na chino. Hallelujah. Oni adofo. So body e ka. Ebo. So bi na so adie die. Mi na radia ye mi say ya. Ebo. So me na swadi animi o. Me na radia ye mi say ya. Wa mama wo. Wa mama ni mangwase. Jesus. Me da focus Yesu. Debi awo mo pe yan say yo. Na so radia ma ye wo. Yamuda. Wa ya ni mangwase. Obi tonyum ni bi ha. Ya da focus Yesu. Ese me da focus ye. Me da focus ye. Me ma wa mo. Debi ya. Ya da focus ye. Ya da focus ye. O la ye yi wa ye. Oyide. Wa ma ye wo. Wa ma ye ni ma. Ya ni mangwaso. Ya da focus Yesu. Odi aso e ko tan fo kwa. Akayali abo. Jesus. E ko wa tan fo kwa. Akawo sre na wedi. Nanso o ra dia ma wo. Wa ma ye me. Ya na focus Yesu. E ra dia ma ye wo. Wa ma ye me. Ya ni mangwasi o. Ya na focus Yesu. Tiaso. E ra dia ma ye wo. Davida. Wa ma ye me. Davida. Ya ni mangwasi o. Davida. Ya na focus Yesu. Jesus. Papa, e na so bi ko ba de bi anadwen so no ana. Nadwen bunisa. Wonu no wan hodin no timi koba. Odi so no ana koba. Ha. Anopai. Me ko takurase. Em say me frɛ wo kra. Me ne udi nkomo. Papa ye do wenchi junction. Jesus. E do won man kofo de won se gu wonti. E den ya accident si wo ho a. Jesus. Moto nipa miensa na ete so. Oh. Me the report ne kra de ma angel Emma and wo mo de ma news. Wo mo de won se gu wonti. Je se moto nipa miensa. Foreman na oye kwan no. Jesus. Ne car otim. Na o branche e de akọ Wanchi. Jesus. O branche de akọ. E na enkrofo yi wo mo amukura moto yi. Baby a chairman no branch akọ. O branche akọ no. Won su moto na wo se wo mo yi overtaking e wo ne right side. Jesus. O ye wo left. Oh. Nti o de ne car no bra e de bebo na wo hwe nipa nani ase. Me hwe ya na me say, "Hey, Sana ni party. Mami mi dia yi bi." Na wa koye yo. Jesus. Many I say the same thing. I'm saying, "Hey." Ade pa bi tin ye o ba de yo. Tio, sa wo kono sa wo to me ba. Wo sign ba sum dwem. Eye awurade. Tia no de yen ko no de yen ba. Enyu na wo to ne yam de ha. Ye de awurade na na ma ye de Yesu ro. To be Akwa ni na mo. Hey. Ye nyame de ye tata. Media sida bema mejefo. Ono no de ye ko no de ye ba. Wo dwamu ato sa anwum abi ha. Ye ne na ma Yesu. We are taxi driver to nyum ne bi wate. Akwa ni na mo. Ye kwa ye ba nyina ye wurade. Nyame si hodi he na. Jesus, my God. Ye dia sida bema. Yes, God bless you. Morgan in Kwamo, mame. Ye kwa ye ba nyina ye wurade. Akwa nyina mu. And every yampai bonisa wurade nyo tata. Jesus. Every yampai bonisa wurade ni wanim.
Yenim baby a wonko. Ebi mpa na wo kwa yie wo ukrom. Ebi afa na wo pa adwuma wo kofie. Ebi awo adwuma wo se me de ka afa de wo haba sesia. Obi ka se wo ba sesia wakwakowu. Awurade nyi utata wate. Sa abayifo sunsun fidie wo wakwan mu. By the power of the Holy Ghost, we break it in the name of Jesus. Ha, sa oboniyefo bi atu amena wo wani mu. And now we are the yes moja esse samrano. Ha! Ayi, tie, obi ani wo timi hwa ne nkwaso. Mi bisa wa samo. Eno na je wo da no kwanya ofa so dae. When obetimi aka kire me. No obi kura ne ne yire na da na di nkobo. Wode ne yire ne nsaba na ose oh wada. Wonnim kwanya wo fa so da. Tie, wonnim kwanya wo fa so sori. Enti sa wo da na sa wo sori a. No da urade ase. No da urade ase. Obi ne ne yire na da no ka kire say good night. O sori ye bo ne yire ntumi asori. Obi ne ne kuru na da akata so. Wo bo ne kuru ntumi asori. Ana abusu ampanyi be bi sa ne say ah na ba ne say na kuru ya. Ase ah me dia minim. Mame wonnim ni pa kwan. Adonya nkopon kra no nim. Ebia sauti ase a yemfa some minute wey ana urade ase wate eya urade adom ka kire unu ase eya urade adom unu obi na teka mu abo no kakra ka kire ase eya urade adom unu obi na wofia ka kire ne se eya urade adom unu obi na eji na ka kire ase eya urade adom wo pa fa phone na fro bi wo phone so ka kire ase sister se oti ase a kwa kunkroma ase eya urade adom eya urade adom ewia be mo akonya no ada urade ase. The more Quenya now they were said Abrade. I said, oh no, just so powerful. The only powerful life worship in town. And found that Tiasuha may catch any pay. On my casa, I get to Tiaso Mewana. Kada do see da. Because I am powerful. That is the slogan. The only powerful life worship in the town. And the Bruswa, Yemfa Niagro. Who better me they were said that text message number. 0594841044. Maybe a phone line senama. Maybe a phone line senama. Na ode was said that abre urade. Say ya de urade ase. 0201 944 485 0554 820910. Yemfa this minute and urade ase. Because the old room much samre ya make us say ya. One gugu akoko tuntum tietia atenten won so nsen wo wo nya fa nsen wo woni sika nsen wo woni ajapade nsen wo sika egu obi account mu ebi nwu account mu ensen wo bi nanso owu apaka ba befa no awia wo ti ase ana adom a awurade ya da wase me ba twa ase da o me ba twa udi ni ba bia o ka safri Midi edi na nakontie di se ba ko pe aka shwa yada se yetio ewia ide me dia se da macho bia ponyanko po bo so ba sa se my god enenso ode ate ba ko aka me baba ho okosu o oda dozi girls ode ate ba ko aka no ewia bi na ya na ka hwan ne beye oboso na ya na ka ewia boy na ka menam ewuam tete agoye ba abodi akọkọ me ama me smart me pa ya so say me di me wotu na go position o awon ma be di me say ya na me ni mabusia ya di atde ni ka bia ade ma no na me pa afanya rete so ade atia ya black a ote aboabo na matia me ma me ensinya papa kosia ko ana kama pa bi. Yada say God bless you. Sorry on to me nyina so 0201 944 485 0554 820910. I said that the adem awurade awie. Awurade say awurade anye bi ama wa nipa bi antumi nye bi ma. Me ba twa aseda o. Powerful. God bless you. Di ni ba bi a ukasa free. The kasa ewo atem order main station Mawusi Dake. Mawusi Daka yetio. Papa na me onchila. Amen. Na onchila yaso ene na pamfo. Ene ewi mama ya yenchila. Jesus. Me da so tiase. Moja edi me mu efri sane the trema eda bodue mu dia.
na me de aseda eni kabia e de bema asafo rade Erade me da waswade Erade me da wasia ensada esa so wo na wa ma me ka atiasefo ho dia Erade na aseda enkoto anamdema na me ntia me chairman fa bi na clement atefa woni na me enye djuma Nyame wa ha God bless you da say 02019444 485 0554 820910 me ba twa aseda o powerful. Mama, udi ni baby a okasa free. Acha ya friend Madam Dili mi kasa free you friend beauty salon. Yeah, na urade ase. Pacha, ya the radio se pa o bambo sonkwa. O de ato me ye. E da mi sa se wie so wa ma ya ye shira pa. Jesus. Lasa ku Nyankopon wo shira mi nu ya se na so bu ta. Amen. Me jobu ina so. Why not so at say wo hon? Me want to pa, wa he. Want be frost if you are. Mo, yeah, me, you know. Emma, Vero. Matia Braba Penelia Mablinzia. Yamio, you know. God bless you, my cancer, will be on TV. Many minute about their casa. I just say, Fulcrum, Yamio, you lemon creating in the name of Jesus. Maybe I just sit down. Would anybody be our casa free? A friend Jennifer, me casa fix mama ke. Me pacho yeti o mami Jenny. Ewie de nyamia se. Wo ban konya no ba wo dia hye Jesus. Dia me de me casa wo dana wo sorry na ye afi a erade de amount. So ama ya kwa ye nkata na eso. Na wa wo ya he so ma be pa dia tie abetum dem ria. Na nya ye kan sa sidan kan din. Amen. Mama de la ne ba ni na mi sira won. Amen. Don tu wo mu. Onyi wo ti adomu enkwa tin. Amen. God bless you ya da say. Stay ya da so dem 0201944485 and 0554 820910. Ya de aseda na ema urade. We enye kwa kunkruma maseda. Nemom e asafo urade. Me pa twa aseda o. Me pa twa mo fidie ne nkofo. Udini baby a okasa free. Aro? Okoli. Hey, Koko, Oda Market. New Market wa yeti o Koko. That's okay de nyamia. Obi ama me hu se sa class ba yesi. Ema 9 ne ma ye nkwa. That's right. Ensio. Attack. And ama any idea. Se we jai pa. Ensio jai pa na ta si ni va de ni pa bi. Jesus. Na sen sama jai ba. Pa ye be yesi. The nyamia wona ma na yo de yankwa ina so adini. Amen. Amen. God bless you Koko. Nyame shira. Koko me ati ase se ni adenna na mani party ase. Se sa adenna ni na afiri wa wo yi. Na che se wonyo dasani. E na wie yi Nyankopon aye bi. Me pa twa ase daw. Powerful. Mi wa udi ni ba bia o kasa free. Oguni beni asene. Boko de. Adumo babu. Ewie ye na awurade ase no oye na na do e ho da. Amen. Yeti o. Ogunya nye. Wa ha be ye tie to me. Sai die twam. Ni tolo ko mi da bi twam ni me do bi ba hada. Me na se me da. Me ni kunna, ni mi mi kun. O mo ngon ba sa da me da e. Ni le nya me san jenia, ba di share so. Da nya me Amen. God bless you. Once you da se Yankopon shira pa. Enye awurade adoma. Edu ba bia metena se din na me hwewiem. Na me bisa se na esuru ya hata we hwan ne kuram. Na nsa bempo na hange no because brode akura wo fitire na mframa ba ya di bia sum no. Se ne be ya ntofom. Me ba twa aseda o. Aseda so o se powerful. Powerful. Udini ba bia o kasa free. But your friend gift because if I come out 7 so wrong. Yeti o ba pa gift. I said that the Nyankopon. Thank you so Oma at the party and what way we are but 2 years. Last time about the service I said that the Nyankopon. Yes, said the but you show what I done was the one at the party show. Now they have to damn Nyankopon. There are the what so I'm at the party. I don't see amen. Amen. God bless you. Da say. Aseda ne de ma awurade Bible say ese nipa say da bia wo da awurade ase because nientie Nyankopon bo ba asase so enie. Maybe you don't know.
Ebia wo de wonim se Nyankopon bo ba asase so se one mema nko amna meda wrong ante sa me pa atwa aseda o powerful udi ni ba bia o kasa free efem samola na kasa free oda Sami ya na urade ase no ye na do e ho da amen yetio ebi de radia awa de kese awa yo ya brabo ede dia no so ati e wo osore kese o maye ama yensu enya mu pastor e ka se Nyankopon chiro enye izi e se rade sonko son bi o ma dum na o ma dum mbroso na on chira mu to mu radio station Ahenkan FM Amen. Amen. God bless you. Yadase. Yadawase. Yadawase. David is a mekra shira urade. Na mami mu ade nyina enhila wudin kronkron no. Ni panti ase. Because one no de yamfom so no yabone ane yamumu ye nyina acha yen. Mami edu ba bia boni bia obeye bia na nka ade chinkran ke ni nkwan sa osore but awurade de chew me ba atwa aseda o powerful udi ni ba bia o kasa free Mira yetio amen Nyame asenso me da weni Nyame atese de bia we gina me gina me den kwara no koba atinge Nyame asefa amen wa ta me do aba de mon na boni bia nko me na me kwara du bon kwara ni butam amen ya da se amen amen Yada se driver so amutie ina Nyankopon enshilamo. Osindidi akwa say good evening. DJ, I'm watching live from Italy. Amen. Thanks God. Blessed be unto you, bro. I love it. God bless you, Prince Atta. Also watching live. Yada say God bless you. Anna Apia Frederick. Or say that is great worship. I'm watching you live from Akimodan Cortes. Top. Cortes Top, God bless you. Reverend Apia Frederick, Free Will Power Praise Ministry. Yada se Osofu Nyankopon Shira Aziko Wushu says Ahenkan FM Ayiko Yada se Prince again. Or say God bless you guys. Yada se Nyankopon Unshilao. Se awie washila yansu ye shilao Yesu Kristo din mu da. Amen. Awie ma me fa last caller. Me pa twa sit down. Powerful. Udi ni ba bia o kasa free. Akosu ayantie yentio. Radwa is bla mame. And then now Nyame ya dimo semi ya ba dimo bonibia nkanya. Jesus. Na ya sedan kuto na mdeman. But to ni tiawa bi da share radie no nya. Tiawa. Aseda sheyema. Yadi da mawo. Aseda radewo. Yadi mauda. Asida sheyama. Yadi da mawo. Asida radewo. God bless you. Yadasi. Mauna yila kaka. Atiefo yada live worship no AC. Yada live worship no AC. Na tie ade ba ko a ese se wo ye ne se tambia eya da awurade ase wate because usika ntumi ento awurade ma Job akwanya ena na wo bi se Job nsam o se Job ebra me tras asemu no na wan Job simi nyina ho o se na obetimi atumifo o se da bi o se da sani ben no obetimi de ne nsa akata wiem o se obibie ni ho o se anya Job enya wo saso ene me awurade ena wiei tie ne awurade pɛ ne sɛ tambia obeda nase David sɛ awurade mede ma no faafa ebeyi wudin na ye tio na obibia anti sɛ because na David oye boni bia bi but okay awurade o se mede ma no faafa be den ebeyi wudin na ye sister enye osika na awurade pɛ nie awurade pɛ eno na na wie ye
Jollof rice na time bi a woyɛ. Fried rice ya woyɛ. Aponche krakra na woyɛ no. Odi ewudi wi a. Ewurade se wudi wi na ntie so. O si ewurade meda wase. Ni ewurade pese time bi a. Woyɛ ma no. Eba ne se ewurade ben. You don't know the secret of God because I will sorry ewurade a. Ewurade sane eba. When kwa na ma ewurade sane. O bɔ mpaya abɔfo na eba. But se wo worship ewurade a nyame honhom na nkasa. E sane ba fo. Ena wi ewurade nhira wo se watie yen. Yankopon ye okese. Tiazo yekọ kazagu mike we ni mu. Kazagu mike we ni mu. We program ni ye nshi ada. Dokure. Wa fa ho adi. Bibia woko de. Ya me do chema. Ye de ewurade ase. We bi ka sa Abrante e be na wo so le ewurade sei. Tiazo ni wan. E ba cho me da se. Se we yi ba ko efrem. Ni e me de na mabọ. Ye wo de na wabọ. E ba cho ngosraba tiaso. Ngosraba no ye nya free enum to ye mo. E na tiaso no so brake specialist. Brake specialist ba no brake pa dia. No emu ne ye nti ye sa na na se driver tiaso eno na edit tiaso ne bae. Sanso ne soka mu nso aye tiaso. Enti ni na no ena edit tiaso ne bae. Enti pa cho obisa ya ngusraba tiaso ne eye obi a otonya ewrade ho nwom na osan ye break ave powerful say why praise in every me ba cho did me baby brother Sammy buy am for buy so you hear him next year butu kra my god butu my god ya de won say yes odan no ye ndi afahye eti ya na mato me de ne say worship festival enti me de ne afahye de mo obia okay enfa ho asori a wokọ because sada no deeper for buy deeper deeper ni a buy and the powerful praising so enche na ba no nkremofo nyina ba Ahenkan powerful praise wow ma indi riba su indi regada dozi gadaba ona wo hunhum no beti ase me na me ka kire chia obi ne ngo papa nya me nshira oni aduma pa obo amen enche moduru kese enkoma eye oboade ade bia obo ye ho ban ma ye nkwa enye ono a anka ye ntumi ye de ayeye enti nadum nti asidani ya ye nkoma ne pa afi oba pa jeni bebi owo bia ma menchi ya no na me papa eje wusu eje minta woni nkola na wa blonsan ne so nya me nshira mo nso sanso na me boss me brother me bibia ye brother Eugene okay akra no wo but o hwe yen live okay iti brother Eugene nyame enhira no bebi na fe no sign frame sound nyame enhira no pa na onye ne kese bebi a wo bia sanso na PCA na fe obi a wotie yen bia SK original so ebue mu Kumasi station kono papa no so etie enti nyame enhira obi a na onye obi a kese meda se mono ankaza ma ne we mama na nka bi okọ be ka se kokunkruma jimu oden oba pa ye fro say eba jo say o ma ke ma ala udi ene kasa guti asodi emu ye fro say if I from me Georgina over if I show me watching more than okay Georgina achimo dan ha ya Georgina ne wan if I show Georgina you be or watching more than we myself na wo churo no or your hairdresser okay the shop or old premier okay Majin Beauty Salon okay enti nkwada ni tie wo ho ene chia o mo midinchia kesema asafo rade ewie nso enchia ma me ba kosu avesenchia that's right enchia koma me eda owusu minta enchia nkoma me nkola ene me baby amadwuma mu o me bro no so hofo nyina enchia nkoma obi God bless you yada sit aso yada obeso ha yankopon ya adoma eda fofra nkonkro beto ne zafra no no amen driver de yamba nya menhira no otie ya on sign be fa yen ende omla onye fast Kofi B san be fa ti asoko ene organize so yankopon hira was in the boss ba Joshua say I am boss ba Joshua thank God for my life and may he be praised and God bless you
man of God, Bishop Kunkroma Frikase. And God bless Minister Tiaso for a wonderful worship. I'm watching live all the way from Tema. God bless you, Yadasi, Nyankupunshira. Tema for Nyankupunshira Munina. At Yevo, me commercial break, ya baby, you know that. Today is Friday. So thank God it's Friday. Akwaaba ababe seho. Midindi kwa kunkruma frikasi. The international bobo. Menkwana miye bobo ameswawia. Ha, wa beswawia biya. Yebo suspect. Midanya miasiatia donko da min passway. Wo say ye, muka se last year mi jame. Me be complaining say na me dan no nyuntia o jame no. This year me nya company fofora wono mo board dance to the whole country. Obi ma eno ne the Justice Roofing Systems Company Limited. Wono mo forget it. Wo board dance so Peter Mpio say nso beto, say wi abebo, say freba befa, say the etim de etim edan no so mpada. The Justice Roofing Systems Limited. Wono mo ene won chance papa wo man Ghana mu ha say. Me kan na me chenche mu akwakosi say. Open chance papa de long span roofing systems are. Empada it say standard sim, self-lock, IBR sheet, standard sheet, and IDT and MSL. In chance BR, the Justice Roofing System Limited. I swear now bet me papa 20 years warranty. No the place one more say boom umpe we now pede. Umpe kaya motum de bi da afi me say me aware ne person say kai. The Justice Roofing System headquarters no ewon crime. Sara so na ya bebie branch baako ewa akem oda ye ne Heta Primary School ena edi hwe animu. Nati sa ebia o bo wo dan ni so. Ye free estimation at the mark customers. Ye sign so wonua ye de be ma na de abo wo dan ni so. Nti se wo bo wo dan ni so ye the Justice Roofing System ena ewo se wo frɛ yen. Se wo akem oda ene ne mpatam ha frɛ yen 0244 44 03 62 ana se 0264 187012 ana 0302 947796. The Justice Roofing System. Sounds so na dia na opese wo digusu ade potoka semeka de metal process wono mo sounds so eye ho adwum. Freddy Justice Roofing Systems Limited says the Justice Roofing Systems Limited, home of quality roofing systems. Classic ointment aye bio kromu hafo pa na dodo no a ehunama toso fefefe sei. Classic ointment se de sie nam no se ka se ye ka ho asoma ka de ba chi ni nwie ye kan fa manfo no won mo ya so mre ko pa bie de se ekro no na gu wo mo a ekọ de na pimples ase nanim ekọ. Classic ointment de na eyam atoto no ho ama ekọ obi na propro ha no ekọ. Ointment ne powerful pa. Hwe ingredients ya wode ye classic ointment no ebi ne aloe vera, papaya, petroleum jelly, cassia alata. Honam na ni ba bia ekro pimples eyam ana propro aguo no. Eno an se anopa ne nwumre bia wadware wie no. Wode classic ointment no bi ebesere mu. Na be hu se yes, ointment papa bi o ba bi. Me the classic ointment esiesie me ho ama agye me se enye nanso pharmacies, chemical ne herbal shops. Ane titru wo hene na herbal koforidua. Frisia ba ko ensan Kumasi Edu, Urepash Heba, Okaishi Akra, Netufo Afre 0544 791 600 and 0500 799 833. FDA Aji Ejedi Nkratu Yatu. Amohe, a Nigisam no pure Best Man capsules, and Yasel Pajamunu, Ejinaso, Pampi. Enyenhini no enutai no ehabama no yasai de biaka ho amemwa de ne papa onu muani chirebein na bema na ekro no. Best Man capsules eduru ageme no hwe me ka kire nka nkire obia me secret ni say Best Man capsules ena man no no asese yensi me fomu bema bia ma ne nsanka bi se usisi na ya oya se wo premature ejaculation, low sperm count, obi a wo bra ansa na wadwonso, prostate cancer, say syphilis, gonorrhea, testicular cancer and penile cancer no eye the new Best Man capsules. Ura baby to no bia na ye bema bisasa ope the new Best Man capsules. Akimoda, Ochiniba, Kennedy Drugstore, Chumesi Drugstore, LB Amwafu, always Kede, Aripel Pharmacy, Martin Kumi, Accra, Kingswalk Herba, Posh Ventures, and Harrow's Herba. It's Child Herba Center, Amwosuhum, Hamza Street, and Akofa Best Man capsules. Ayasa Shemu Kinafu Fure Kradiapa. Say, the confidence crowd peja. Nemanwe, Obian to be in common kunu ewofi. Bema na nija wato nyomuno, no banu su fili. O padodwa, fre 020-8288-099. Ememe, mwenye meswe, yeni o, na nebo, kengenka. Hey!
Akwasi hwade ujafo na ne car engine awuo ya esi wodro so fitting shop wo no. Ah bra, enyo ne kamfu seahorse engine oil man no oge na ne kyerɛ PSA bra, me na masam ni o Akwaaba. Yakasa se seahorse engine oil no and no special additive a ehuru engine mu e ma ne kyerɛ me dwun ho wonte na via den akra ɛna me nne e ka ba fie na me fa he the whole world open quality engine oil seahorse and wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enu ti no me kanfo seahorse 15W40 and 20W50 ama drivers any ka wonafo nyina afi motorbike aboboya and pragiafo no mumu de mu hia eye seahorse special 40 enu and riders and mechanics e wo se mo use you unua no kure wo mu ni say seahorse product and ye papa ani bonso e wo form semi frimu fia e free na kro seahorse engine oil nkoa na begu me car engine mu and ye for seahorse for 0244 577 559 and 0240 800 007 seahorse products enua adwumayɛfoɔ me mamo ayiko yaye na former way master me wa ha na nanu cement a me kɔtoma mo sɛ mo fa nya adwuma no sɛn ɛna former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement a okofa baayɛ no sɛ wo to tiles so sɛ wo bɔ pras no sɛ wo twa blocks so sɛ wo to blocks so ama yɛ adwuma ayɛ mbrɛ unisam cement that's ramati sɛ wo yɛ mason wo yɛ labourer wo yɛ foreman na sɛ wo pɛ sɛ wo adwuma yɛ fɛ ya kono na gina pintin dia that is the product unisam cement yɛ wɔ bottom ɛna pepa mu die na sɛ obi pɛ cement papa sɛ ya ɛhemfa no bɛnya bi ato sɛ wo pɛ unisam cement bi ato ɛwɔ akyem dane ne mpatam ha wobɛkɔ some cheese enterprise yɛwɔ amantra yɛne dukes filling station ɛna di nhwɛne mu fra yɛn 0243 583 190 ɛna 0540 659 865 sɛ woyɛ mason anaa foreman na wode enipa bɛtɔ cement bɛburu 50 bags so a yɛkyɛw adeɛ free some cheese enterprise ɛna di aba akyem dan amantra yɛne dukes filling station ɛdi nhwɛne mu B Plaza Hotel. Or dining in Patamudi or BSC, a B Plaza Hotel. Hotel ye, Udawa, you feel like home. Oko Irebi, Cocoda B Plasta, Offense B Plasta, Chia, Egafo, Enquatin, and Trona, Oboase, B Plaza. Uko Yendikura, a B Plaza. Your service is good. Your Gini Power War. Udawa to say yes, Hoteli, or Dandie, or BSC, a B Plaza. I want Quantanum, Yane Pentecost, a Sodano, and a opposite. Me Acrobato, Hotel Way, Minumwa Nebu, Same Kobi Kromwa, a Wadameda, B Plaza. You can never resist. Your telephone number is 0243 118500 0243 118500 B Plaza Hotel. Buku and Sakwan Wabadaho and your sleeping tablet. B Plaza. Sorry, B Plaza. Come there, enjoy yourself. You can't resist. Acrobato, I will enjoy the place. Thank you very much. Akwaaba Drive. That's what it's. Get Tikai. You call it that. Ahenkan FM. Number 1 station.
sit the pet, go see me go. Go see me pet, man sit the pet, go see me go. Me cry and the me go. Me cry and the me ham why. Son you be was somewhere when you go. And you be want to come to swa when you go. Go see me pet, man sit the pet, go see me go. Go see me pet, man sit the pet, go see me go. What's in the back? Man sit the back. What's in the go? What's in the back? Man sit the back. What's in the go?
Me am a yaman on the window. 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 What y'all blessing in Yanua? I was so damn. One for a gang, guess why you? What is what to go in the banana? What is what to go in the banana? We're going to put our Pentecost. One for a gang, guess why you? What is what to go in the banana? Yo, work you, Nana. Yo, work you. Yo, work you, Nana. Yo, work you. Yo, work you, Nana. Yo, work you. Yo, work you. Yo, work you. So be Obi the when you want it you. So be Obi when you want it you. Me come on the kunu. Let's see how Obi.
Daddy Lumba. Oh, say park. Natural. Why Okay, 3 minutes past 4 o'clock. Baby, I will be out to say. Got the life force, bye-bye. Home the crop. Oh, the bad, no, Bobby, good, Yabano. Is the idea, Tiaso? In fact, all one can open make jacket double. What is the other? Let it burn. I've been one fast on the wire. Snapchat. I said, I think the boy now one kind. Fire burn your hand now, Bobby. I miss you. About the Justice Roofing System. Somebody showed the Justice Roofing System bedding house. Ebema den share the watching. At the back where he pan is over Sudan. Now, and then I was here. Akwaaba carpenter this omrana boss. No beba na. Enuano de baba boda ne so no be chiachia no. Maza hi papa. Enu ti na make kwa kunkuru mama Akwaaba kombe ne we aba. Say am na me boda so ma. The Justice Roofing System. Teachers for chira ba ne am den say. Teacher ni be chira de no be cancel all of you say. And I'm over some boy. Yeah, who go school no? Maybe go school near na me dan say. Teacher ni be chira de no be cancel all of you say. Sir. Not much to say. Sanka the Justice Roofing System. So all of you say the Justice Roofing System. We now can say the Justice Roofing System. And tomorrow say all of you say the Justice Roofing System. Right, so okay, yeah, so okay, cross square. I go JJ. Is that order? So okay, the Justice Roofing System. Omo ya adwuma pa. Me ba chobe more than swat to safro. Na ya more than suma wate. Ebe more than suma na ya kono. Ame dan na Uja. Wait, I'm not coming over to. Now Tenenka, I'm not coming over to. Ghana Hayani, you now order say, so Pamuda Pona, a Ghana commercial bank, car park one and a dish and mupe. Our one Safufun, and Unti, Sop and do Saudi year would dear wedding. Aberdeen tour, party, Sawunumo fear, and I do my dear beer, the patch of 0249 680 and a 0500 231 091. And so then and packaging so FSA. And natural mineral water. Natural FDA ajatum say eye. Aha, ni
mekanika waka ne ho ofo wasi ɛna nso de bɛda asɛm Gwa ku misi me mu di yemi. Bisa atuadi bisa ntimanya kwai ne bra nyabotre yenko bisa nyame heba clinic ɛya yaresa bia soronko a ɔmo afidi a okwa wonsai na de atoso ɛbɛ kyerɛ yade woni padua mu na ɔwia wasan kyerɛ anu aduru bisa nyame heba clinic umuni koko a ama okwa minim kwa sɛ de na de manyaw wawi kontomlem no yenko sɛ ye stroke diabetes koko ɛnam yade bia sɛ gonorrhea syphilis HIV ɛno kra de ɔtenete ɛbɛyɛ ho bisa nyame heba clinic ɔbɛmu waduru atu asese ta na mo a ɛtwe ɔmo so no ɔwaduru ɛbɛyi ni napie yade ontumi sa ɛkwata ɛna chacha asa diake na soabra bisa nyame heba clinic o how to betwa na de kra ne sɛ oba ono ma card folder ɛna sɛ obehu dokota ni na yɛ kwa yɛnje wo hwe efidie do bɛfam ni na so untua bibia genya ne sɛ okuta 50 Ghana ana 1 million 100 cedis ni amount do say tam me patro hwehwɛ mo kyɛ kwan ɛwɔ akyem da quarters usi ya bisa akwadampo yɛbɛkyɛ ba bisa nyame heba clinic wo ana frɛ dokota pani ɛwɔ 0544 127 709 ana sɛ 0246 824 135 bisa nyame heba clinic bisa nyame na ɔbɛgye so basin abrewa ma nanonda say ya Ohima mianka mbojuma ewo mpem na asema yemre wo mpem pa o. Menua kawakoma to wo yam amaje heba clinic esa enyadewa nyina. Wono mo esa enyadewa bi te se bema wayemre ewo mpem bema wontomenwo. Wo ema afemu nso amaje esa enyadewa bi te se asekeka. Wo ba wontomen enwo nso amaje behwe na watenete ede amawo. Se sei krampo na mefre dware bana so me ho keka me te se zongola chichi e na achimi o. Dabi amaje esa ehunemu ni yare bia sempo webubu eguko anase woni pedue nyina ayemre wodane weni ede kire amaje heba clinica wonom ewo emfidie wo ho a wonom ede ebeso wahwe ehu yare a ehaw ansa na wonom amaw anwedru wobehu amaje heba clinic kire kwan ewo odan apoabo ene gas filling station no ene di enhwani mu frɛ won ewo telephone number edidi soi eso 0244 877 840 anase 0205 045 655 ko amaje heba clinic na nya wa yaresa Wububa Yansia Tivo You empenfo se atebani atebetia ekinigeni ho na nyansani nso yebunu be yenka nasem anunti Ahenkan 93.3 FM memne da bia enumre nonson ekopem no wotwe hia ohene ba ousu ankoma ene kwame asante wo mra omaje akonwa kase na omode ababu odwumadie ebrew se wo empotam ha na wo betimi abuba bra Ahenkan 93.3 FM na be kire wo krachi powers ewo ababum sansen penfo ka se 20 yanu musana ne afadwen kusi anya fufu ankobedi nanso waduro ananko ne bom ya no mesi ububa yansi atibo memne da bia enumre nonson kopem no nwotwe case cruise asa na de fia ehrampao ha eye ban 20 ena ma efia ehwehwe hwamsa no eno so ye supira na eye JA ban ni Enko limited ena wo mo de sa nyoma we nyina badwa so enye no nkwampo na wo ho medu so to ho no mo no enyoma ni se bebre niema bi te se dan na wo ho ban zo ne na nsen kwada enyoma ni ate se wan eye parazo enu na me de sie medo me fan fitira apoto bi de ni na afro na ade ba de na wo de ahohura poto bi de isi eye akasha no a na me de atu apopo bibre nyina se no bia papa pata susu nyina so ate se wan no na nsen awowo ni nyina mpayila uhu awowo bia wo fie ha bi medeta wo eye JA Bani snake reparent na me de atu o masesa no enu omo wo niema papa ban liquid soap na se wodidi wi amedem a wahoro won se uhu ana ai enu aso na me de wohoro nchase mu nyina da ene we die medi adanse a kira mansan fa no mo wo JA Bani wo mo nioma no ubenya bi ato wakuma se takra de tamale ho sunya ne nkokọ wabu ase bonga odan Ghana Commercial Bank enedi enemuhye se wo pani do so po matu a ubenya bi ewo Kasua Winneba Road ho ankasa na factory no esie ba me number no na mfa nkoma ko nyima no no nso from 0242 771 650 and 0247 576 643 me dofo na nso mudin ni body say eye JA Bani Enko limited ja me dru ho sesi
Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag yi. Bra, aden, enen so biem. Hey, time heba me hwa ya me ka se yi ba akun, ani wo yi me ensen. Bra, sanya time heba me hwa, esia gye me ni me fiefo, enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa, me ka se me di wa dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada no fo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo 3-day malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enure dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo Atonsu Monaco Junction. Eno echi ura pharmacy shop, chemical shop, any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato. Fre 0244 417669. Kayo, set time no eye TIME. Time herbal mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo munu be tuako. FDA ahwe edwadie nkrato yi mu agi atomo se eye. Now what to say? Adama West African for asa Kenya wo hu bio. E de trivo, edura, ekuma ate, akate, koko ntontom. Ene mo ahodo a edi koko nya, na se koko abre kuafo. Menu jai adanse akoko kuafo di for trivo ho nya agro. Kuafo nyina e bo se kire se. Trivo kum mo ane sa. E ma koko no ho tono na asan asodoso. Enti amma koko kuafo botom ayede. Na nika sam ne se, yemfa trivo bebre. Kakra bi, wo de atwa 10 miles. Nefa go moto bro no mu na fele nefa bo koko no bosome bia Trivo kum koko mo no se kum nkosua nyina na eye adwuma